Sinivusele bekunena. Sibika Lambo bekunene njoba besihambile kuya khona kamhlabuhlangene eMelika umsebenzi lobe muhle kakhulu. Sihambe kahle kakhulu na sisuka la kaNgwane sibhekise khona leMelika. Sefike semukeleka nangahle kakhulu kwabonakala usawo sivele sifikile sakhanza nebaholi kulomsebenzi bavele babanyenti lebe batongenela lo msebenzi wakamhlabuhlangene. Umsebenzi wamhlabuhlangene bothi igaba letahlukahlukene bekuthi ukhona le General Assembly uphinze kube nema side events la bonakala ukuthi mhlabuhlangene uyawubamba ngoba vele kulesikhathi samhlabuhlangene kuba ngeleso sikhathi la khona onke emave emhlaba asebenzisa lelithuba esigabeni sekutheni kube netindzaba letikhulunyiswako letitsinzelana nayo inhlala kahle yemave njengoba vele mhlabuhlangene usuke ayawubuka dona leto tindzaba leto kwaba kuhleke sathi singaka ngeneli iGeneral Assembly imsebenzi yayo noma ngathi kwathi kwaba naleminye imsebenzi singakayibeka inkulumo kwakhanya ukuba nemsebenzi lehambelana ne Bloomberg Foundation le Bloomberg Foundation Forum le bonala ukuthi iforum le buka ukuthi njengoba umhlaba kube nema global crisis lathinza lena nalena bosomabhizinisi bona irole labangayidlala ingabe ngangilethini la kwabonala khona ukuthi ke bona nje beba meme ema scientist babuka ukuthi kude tabongqondo emave angaprogressa kanjani babuka kude kwakha ema industrialization ubuka imisebenzi ukuthi ingakhiwa kanjani emaveni kubukwe kuthula nawo konke lokho ukuthi kufuna kuprojectwe kuthula ngakhanda ukuthi le forum yenda umsebenzi lomuhle kakhulu kwenca kule forum yona ke bengekho lengekhathi etindlini takamhlabuhlangene bebayendele nje kulelinye indzawo lapho le foundation ya Bloomberg yayisebenzela ngakhona kubuyela ke tindlini takamhlabuhlangene sayingenela imisebenzi lehambelana ne-African Union Peace mission lebonala ukuthi njoba live leSwatini li part of le council singemalunga ale peacekeeping mission lebonala ukuthi onke lamave eAfrica ayakhethe emave ku onke lama regions la khona la eAfrica la tawukwathi ukuthi abohlala buke tona tindzaba tekuphepha nekuthula eAfrica kuhlangana kwethu kele kamhlabuhlangene kwakuyohlangana nebakamhlabuhlangene ukuthi njengoba eAfrica yakhe iagenda ya 2063 lekhuluma ngekuthulisa kwetibhamu silencing the guns by 2063 kubonakala ukuthi kube bethe isibhamu lesitawuphindze sivakaleke sisebenta ngoba into yonke ifanele ukuthi ibanjwe ngekuthula kwahlalwa phansi ke lemhlanganweni sihleli naye emhlabuhlangene ukuthi iAfrica yithi iyakhile ema resolutions ngala kubonakale ukuthi lawo ma resolutions la wakhile le yakhile iAfrican Union abambisane namhlabuhlangene kube bethe lomnye lotawuthi nakasuka ngala abona ukuthi encele resolution yangalapha engihambeli kahle angisale ngithi golojo ngishone ngalapha ngesheya ngoba bakhashane
bese ufike na mhlabhlangene uyayemukela kwavele kwakhanya ukuthi ke awu akungabi ngileso sigaba njoba sikhuluma ngemave nje ukuthi nasikhuluma ngekusilence tibham sikhuluma ngale timbi letikhona eAfrika letihluphako ngoba tihamba nemphefumulo tilimata abantwana shiye takhiwo limata abantu bomake labanjanjanyana sive sonke nje siyathinzeka kulawo mave shiye takhiwo tonke tilimele shiye nalelive kude kahle inhlala kahle kwaba sigaba ke sekuthi ke vele asibambisaneni ukuthi netindzaba tingakhuthadwa la kunaloku kunetimbi khona kubukwe netindlela esigabeni sekutheni yini makhambi la kangasetshenziswa kuyawuletha kuthula lapho kulamave eAfrika kwakhanya newe ukuthi nje nemakhozi labonala ukuthi kumbe ayachamuka akube nalo kubambisana lokukhulu ukuthi kungasi umuntu angene ngekhu bese wendi makeup yale khu uzothi hawo it was a popular coup therefore umhlaba songangemukela kwakhanya ukuthi kuthi indvo le kwake kwathiwa a popular coup ukuthi uyipopular ngoba nawe popular uthi ngani ngekungena ngekhu kwaba indzaba vele le ikhulunywa strongly le ku Peace and African Commission le sikhulumisile kakhulu namhlabhlangene kuyigcizelela vele leto tindzaba leto ukuthi ne resolution nje lethethwe ukuthi vele sitawubambisana naye emhlabhlangene inhlanhla kethi la kangwane sithi singemalunga le African Union nakusadaki singenile kusadak Troika kubonakala ukuthi nakhona so long dona tindzaba lehlalele kona kubuka dona tindzaba tekuthula lekufuneka nembala kube kanjalo ngoba iAfrika ifuneka ikhule indlondlobale kutemnotho kutenhlala kahle kiko konke nje kuma empilweni live ke leAfrika noma emave onke eAfrika anga khona kukwenda lokho nangabe emave onke anekuthula hleti kahle abambisene ngoba nani lawo spenda isikhathi sesinyenti nihle nibuka lokwana lokwa kugcina kungasanivumeli ukuthi emave akhone ukukhula kutemnotho ukuthi ke awu lo mhlangano weAfrican Union esase ubambilene emhlabhlangene wawubukele leto tigaba sengcana kuleso sigaba saya kulesigaba saka climate change lesasibanjwe ngu Secretary General wakamhlabhlangene kubuka dona tindzaba te global warming ukuthi seti problem tikhona emave onke emhlaba afune ahlale abambisane abuke tindlela tewe ukuthi global warming yini lesingakwenda singangeteteli le problem leseyikhona kukhulunywa ngawo ke le tindlela tewe ukuthi ke kubukwe tonke tindvo letingaba problem especially kungeta kule ukuthi bese kulimala lelidwadwasi lelikhona emhlabeni lelibese likhoza ukuthi kube nale change kuma weather patterns ngoba lama weather patterns la saqhamukako eta nema disasters la mabi kakhulu kabi mhlabhlangene ke uthethe resolution ukuthi asibukisaneni esigabeni sekutheni sihlale kahle phansi sibuke emave la sakhula kakhulu lesingathi nje ngema developing countries akabalelwa kakhulu ikakhulu esigabeni sekuthini bona bayangetetela yini ku global warming ngoba la mave labonala ukuthi angibona la sakhoze iproblem kuleso sigaba ngilesa vele asa industrialized sekugculela ama industries kepha ke ngoba
nathi sinelesa developers siyawafuna lama industries ngoba atawusisita kwakha imisebenzi kwakha amathuba se bayaseluleka ke ukuthi singaze sende the very same mistake labayendile sekufuna sale siwabuka nalama industries kuthi lama industries nasiwa ngenisa emaveni abonakale ukuthi lawo ma industries la ngenako noma alethe mathuba kulesinye isigaba akayibulala imvelo lebhinzi iguquke bese yenda imonakalo lemkhulu bese akusasifezi lesifezo lebese sifuna ukuthi sisifeze kuleso sigaba kwaba kukhulumisana ke lokuhle nakhona lapho kwavele kwathathwa yona i-commitment le akusiko nalokusha ukuthi beqalwa yini bekusolo kulandzelwa nje ema-agreements lendiwe phambilini bo-Paris Agreement nabo-Banban Agreement labakhiwa emhlabeni ukuthi umhlaba wonke uyafuneka ulandzelele kulendzaba leti nakufika kuleti ndzaba the global warming noma taka climate change bekunene kwatholakala ke nelithuba la khona sesithola nelithuba lekawu-addressa namhlabuhlangene mhlabuhlangene bekakhuthazwe ngintondzaba ikakhulu lonyaka letibonalisako ukuthi emhlabeni wonke jikelele bekusuke timbi kubeka eAfrica kubeka Europe kubeka iMiddle East kubeke naletinye nje indzawo noma kuletinye indzawo sekubonakala ukuthula sekuba khona kepha ke betkhona letimbi so i-agenda yalonyaka kakhulu vele beyibuke ukuthi awu singathi thulisa kanjani letimbi kiwo onke emave emhlaba nathi nje sibakangwane sasikhuthatha yona inkulumo lezivama kuyibeka yekushumayela ukuthi tindzaba nakunema problems sifuna ukuhlalwa kahle phansi kukhulunyiswane kubukwe ema solutions ngoba tibhamu atizange sethilethe isolution noma ngangiyiphi isituation kude ke isituation lesingayicetha sisebenzisa tibhamu kuba mgcoka ke lo ukuthi ke singemave emhlaba sikhumbule letimiso tamhlabuhlangene njoba mhlabuhlangene nakakhiwa nga1945 wakhiwa na kuphela imbi noma bese kuyi continuation ngoba kwaqala iLeague of Nations yahamba ngoba konke kuhamba kambe kuchinje eventually kwagcina sekuyi United Nations njomana la kithi nje eAfrica kwaqala iOAU kwagcina sekuyi AU so namhlabuhlangene the same thing waqala iLeague of Nations le muva 1945 ke waseke uya transforma soba ngu-United Nations from League of Nations kepha ipurpose yakhe nayakhiwa ngoba nakaqalwa mhlabuhlangene bekuphela timbi nga-First World War umlando uyasitekela ukuthi yakhiwa ke mhlabuhlangene wakheka emave onke emhlaba sayabothi nangabe anima differences noma kwehlukana kungaboni itinto ngetindlela babohlala leka mhlabuhlangene bese babuka indlela ukuthi leto tindzaba bangathulumisa kanjani kugcine kutholakala elikhambe lelitawukwati wewe ukuthi nihleli phansi nakhulumisana nazi nafika esinqumeni ukuthi kutholakale lelo khambi kungakendeki imonakalo lemiyendi yakhulu njengoba nawubuka ukuthi Europe kuna bo Ukraine Russia eMiddle East kune Israel ne Palestine Africa kunabo Sudan kunema Great Lakes kunalamanye ama pockets emave lapha but ke wona ke lokuhle ngawo cishe kuthula bese kutholakele ngoba mayendi ma efforts labanyenti labawasebenzisile emhlabeni kuletha lokuthula kuleto tindzawo lesikudumisa ke lokho kakhulu njoba nembala
bekubonakala ukuthi asivele sikhuthade kakhulu ikakhulu sitokhona nalokufeza nalesifezo samhlabuhlangene ngoba mhlabuhlangene abebuka ukuthi indlala emhlabeni ongana jikelele ingaze icedwe njani iyabonakala ukuthi ke na kusenetimbe emacadzini ngeke sikhone kuyiqedza indlala ngeke sikhone ukuqedza kuhlupheka lokhona ngoba ifocus lenyendi ibese ibuya ngalapha nasenda ke timbi tibe ipriority kuyawenda emave ukuthi ku-economy agcine angasasimami kahle kanti sisuka kuma problems lamanye bo covid la kuphele khona abantu labanyendi umhlaba kubuka ema solutions ukuthi asibuke tinto leti tawakha tisite emave aqhubeke ayembeli lokuyivele kuyindvo lenhle kakhulu lena bekunene kuthi hawu mabeka amanyendi ngema topics nebeka addresswa njengoba nelive nalelo live belifike libeke kunalama sustainable development goals la sisethela wona mhlabuhlangene lesiletha iprogress kiwo 2030 akasekho khashane sekusele nje just 5 years noma ngathi sekusele 4 years mbambamba ngoba emva kwa 4 years sesingena ku 2030 la khona mhlabuhlangene abheke ukuthi at least onke emave emhlaba afuneka asawamithile lama goals khabo sustainable development goals afaka ke inhlangothi leti ehlukahlukene letinye ema social welfare kuthi emave onke emhlaba afuneka abe a richness standard kuloko kufuna nibe nila kutempilo kufuneka nibe la nibe education kufuneka nibe la kude ku accessa emanti clean water nifuneka nibe nila kuyendi lama programs la ngenako ku poverty alleviation kufuneka nibe nila konke ke kutinhlelo leti letfuneka tivele tihlangabedwana kungasiko nje ukuthi tinhlelo leti hlanganiswe ngumhlabuhlangene nga sustainable development goals kuthi kumbuya sibona naye ucomplementa imisebenzi lesivele siyenda ngemave ngekuhlukana kuthi ke awu nako lokho kwaba ngileti yenzaba kepha ke lokuhle ukuthi ivele Swatini nakubukwa kulama standards lama goals kufanele siwa meet hawu sekuyendi la khona sifike shaya kwakhaya anisebenzile lapha bakangwane bo 95 is one of them ku environment sifike sathola ama ticks nakulamanye labe sireporta khona live la kangwane say few labonala ukuthi ke unasibuka ukuthi 2030 sistabe sishayile le target of course aim ukuthi angakafiki even 2030 sibe sesishayile thina la kangwane kuyawubita ke nembala emaswati ahlangana bambisane sonke sibe kanye sibambisane live litoze liqhubeke likhule lidevelope kakhulu bekunene kuthi kawo umsebenzi wami mhlabuhlangene waba muhle wahamba kahle kakhulu na sikhona lena ngoba nani le emaveni nithatha nemathuba kuhlangana nemave nalamanye nibuke kwakhe ama agreements nasilena nje sahlangana nelive le UAE lelalibonala ukuthi lifuna kwakhe lalibita ukuthi it's one of the agreements amongst other agreements to follow kulena ngwakhaya ukuthi ke libuka ukuthi alakhe iagreement la ilitawubambisana khona nelive leSwatini ku developer emave ngoba iUAE nayo ifisile kakhulu kuto sebenza kakhulu neAfrica nasilena nje lo mthane ngosibeka leader le delegation athunyelwe
bukhosi balena bacela kwaba kuhle sahlangana ukuthi sibukwe kubuka tivumelwano kusho ukuthi kwaba netivumelwano nje lengathi kumbe ngatibeka ukuthi imvulamlomo yetimvumelwano ngoba disengakapheleli kahle ngilelo live ke UAE talithatha imixelena nathi sithathe sibuye ngalanga kithi stoti hlatiya kahle na kahle bese ke sifike egcineni ekutheni sekuba iagreement na sihlangene savumelana ngoba lo ngumangameli walena kwathi sathi nasisebenzisa lo msebenzi ngoba kulamalanga sekwaba netechnology siyakhulumisana ngayo itechnology esigabeni sekuthini lesivumelwane lesi asibe ngilesinye tivumelwaneni kepha vele bayafisa lewe ukuthi tibe tinyendi leleti tawulandzela naleti tawubuka leti ke nje saba sesiqala kusho ukuthi nje ukhona lo mntwana enkosi lokumakele lobonala ukuthi ungipatron wabomake na lababonala ukuthi ngilabasha laba tintombi uyabonakala ukuthi baba supporta ikakhulu basebenzisa indzaba ye technology ku transfer technology emave lamanye ke ngoba kulamalanga usevele technology yona sesiphilela yona kuthi sesihleli kiyo everywhere la ushona khona i-technology sengiyona impilo so akufuneki ke emave emhlaba asalele ngemuva akwaba nekuba nesivumelwane nalo live le-UAE lelibonakala ukuthi ke lesivumelwane sisemkhathini we-UAE nelive lakangwane bekunene kule nakwendiwa lo msebenzi lona ke betikhona netinkampani lebetikhona kutoba part of le kwekuthi nabo bebakhona nakwendiwa lesivumelwane kwakunematinkampani efake ekhathi bo Google bo Stardust bonasa leti tinkampani leti bonala kusemhlabeni sesikhuluma ukuthi setithumela kakhulu ku space tibuka ke mathuba ngoba nabasibriefa nje kuma briefings abo babeka lewe ukuthi basengakangeni kakhulu eAfrica and interest yabo ukuthi ke bafike bangene eAfrica batobambisana nemave onke eAfrica lokuhlekela kithi sesine Starlink lesinye salawo ma companies lawo lesesi operator kolakangwane lesibonala usende iapplication sayithola iapplication ngendlela yakhona namuhla siya operator nabo ke laba na basibriefa nje basiniketa le information yekwe ukuthi ema operations abo kanjani ayabonakala ngilamahle bafuna kakhulu kuba nema programs nalata utrainer le emaveni lesikholwa ukuthi lokukhulumisana konke lokho kwakuyimvulamlomo ngikhathi kusitawulandzeleleka esigabeni sekuthini kuya embili sesicubeka kanjani ke sisebenta nato leto tinkampani senga nalapho kwakunabo somabhizinisi lababonala ukuthi nabo ngilaba bafuna kuto investor eSwatini ngekuhlukahlukana ngoba bayeva ukuthi live liphokophele kumuke labo somabhizinisi laba ke bekungemabosomabhizinisi baseMelika libe bane interest lokuhle ngabo labo bosomabhizinisi babo bavele babakhetha lapha lebese bayendile necommitment ukuthi vele bayeta kangwane nguloyo wayenda netestimony ukuthi cha ngiyenta kangwane sengivele sengicommittile kwabonalisa ukuthi njengoba libandla lelisebenta necommerce nebaka iphala ngakithi ema discussions vele asaku advanced stage
esigabeni sebayeta bato investor lapha kithi. Lokhu into lenhle yona leyo ndzaba leyo. Sabonga nje ukuthi nasenda lo msebenzi i-company ya Coca-Cola yaba ngiyo le yaniketa siqiniseko kulama companies ukuthi nani izinto investor kangwani asimchazile ke ngeexperience yethu sibe Coca-Cola ukuthi sijabulile sibe Coca-Cola ku investor eSwatini live leSwatini liphathana kahle basikhulumela emagama lamahle nje sibili yabonakala abamnanzi noma ngabe bekasacabanga lomunye vele wabona emva kwalama kule nangu le testimony lento yeCoca-Cola batawuvile bavile basale noma bebese bacabanga bavile bavume kepha ke ngoba bebese bakhulumile nana bakhuluma cha siyeda kangwane kwaba ngithola ocina loyo bekunene kuthi umsebenzi savusela neMaswati nawo sawabona akwaba kuhle wajabulisa kakhulu imisebenzi yonke senga Mexico ngoba kube kuhle sinasivakashile live leMelika njengoba kunabo makhelwane nabo sifike kubavusela kwathi kuqinisa abhlobo ukuthi nalawo mavelawo siqinise ebhlobo sibuke ukuthi ke singabambisana kanjani tibane tinhlelo ke labanato nabo lotibona ukuthi live lingathekela lekubo kube nguyenti lesikutfolako lokutawubuya kusisite la eSwatini ngetindlela letahlukahlukene kuthi lo hambo singalibeka lapho bekunene ukuthi sihambe kahle siyabuya kahle ekhaya sesibuke nemsebenzi wemhlanga lesikholwa ukuthi nawo utaba mhle kakhulu bekunene ngiloko lesikubika umvavaki thosasaseni awuhlali phansi ngoba wesabatinduli unomakhathakhatha kasobhuza unomakhathakhatha shimbi yakhe sikhulesa sisabakhwetheni ngalo sithakala ncabane yekona sila semambala bathe basinyatsela sewashubulike le madodza namambala kwatholakala umlondondodza esihlahleni kubalunga tsinza luduwandaba ngoba sematnambusa bebavele bamesaba abantu abebathakathi ungangeza intaba unomagadlagadla kasobhuza the son of Lobanza njengemandi the son of Bhuza semkhoneni setandleni the living proof that kings are ordained by God to lead his people uyimube uyesabeka udlamantolo esinyani bayethe unomaphakathi